Kakunuan jong briew na Assam, hapok kecialam jong nilur Islam, bode nak senong Barapathar, harangkat berkilangut ki perlok jongu, lem ki pajba, hakhan rutrik kula lengkot arjar puar, kialai ben Pynpra yung mau nongrim ke skhim MGNREGA, bola pentrai leng baka omleng CNR di blok, hakate ke senong. Urang ba senong ke Barapathar ba cutin nong tri, ulai tu bagi teik sangut kuriu kialai ben Pynpra yung mau nongrim, dak bagi lakam bagi teik caka, kadai ke badang ha papo pur Assam jong kecela Assam, kad bah kecingsya kadang dai ke badang ha papo pur Assam jong riboy district ke jela Meghalaya. Nakaliang rumah senong lo pentip no marmar show CM keraj marwet upa imken CM bana kaliang CM harangkat Manchester juga district beri pej igi bentak hapur de tekatan rangkat video ko omling sin di blog kita lej hid ladia syak de senong pen khmi ye ke jing syak Pynpra lani syak thambor ha kita gi briew halo ke jing cha rumah senong lo ucor de jahar hapilang kata outpost kene ke jing syak bat kalong ga khobor ka susi ru yang ba po senong Barapathar kedan ka skhim bayo kene ka senong Barapathar senong dan kene te la de psna mala kata ka skhim jo ka NRJS te susi pat kalong ba kadon kene ki na banong ki geng ne kino ki briew mitho dur kon prai atau mau ne tak sanbut bala bu da ka blok te ke kalong ba susi te hadu kata ngiawan da sport na khri kumne bani IFR prasha e gitu kinong le kam man huntu le kam sniu ne le kam Pynpra kata ka sanbut juga MGNREGA balai daga sokar hing tu te ngi kwa ba kini briew kin la kunuk nuru bakin khabai ha ka sip jong kulit kin syakem kin syak pestom kat kum ka ain te kejing pen ijuki kalong kane ba khamtam ki minister wi dang kan chpang khaput te kamut kane kejing pen i jong gine ki runar te kamlong ka baba te khapat ro ya khamat ka ain ba kan simkhya ya kane ka kam te don wi briew tu ja mla da muslim mo ngam la banong ka teng du te don jaka tu te ong ya bala da bi sar chakliang ka Assam mana te kata ka jaka te halor kata trai le se ki kwa kata ka jaka kita kinar ban ban ya kam ne kum no ne imtip kata ande na kata ki Pynpra kata ka sangut labu he da ka blok department tikini ki bri ba Pynpra ki dei basa Meghalaya side ne Assam side dei em ni kata ngi mithu ki di basa po Meghalaya Assam ne tang ba ngi ai ki FIR ki ne ki briew bikin sya bat hakmat ka ange Jingja te baro teman min kajingja te hayro lapanlong darbar ge hatu eklam pantip ge tang lagi jar ta tapat lapun gilani basnong ulani lapo te bideng em haying te ongi ke bruk bela barbalawan la pangkhen te kisembut te wanno ongi te khambawan bi chani hapo te bigel la phetno te wante poi hathna te usiro lalilang ya ta kata ki brute bero pajire ta media lara ke ongi la Assam te kidei ki bri kidei ki basa anti national jong ki ne kidei sha kaliang Assam ne kidei kaliang makna kidei sha basa sha Assam side te hadir mars nyo te betana kaliang kasnong ke filale par te mite lalawan buat sikitri wan langai te wan pe te ki bru pat chemra te lepet te kamol kita ki bro dom tam 4 lap kim padon nasional mo kesnong don ke terai ke tutra khanduro lapun pat resibu ni usara lapun pat resibu